Pozdrav od Autopreme. U ovom videu pričat ćemo kako da ugasimo EGR ventil, DPF filter, izbrišemo neke DTC greške, još uradimo neke promjene na mapama računara, tako da ili ograničimo brzinu ili pojačamo snagu, ali prevashodno kako se briše EGR ventil, znači kako se softverski uklanja EGR ventil, DPF filter, kako se brišu DTC greške. Koristit ćemo uređaj KES V2. Ima USB kabel, ima OBD kabel koji ide u OBD konektor. Dobra stvar ovog uređaja, znači ovo je uređaj za skidanje mapa sa računara i vraćanje mapa, znači to je onaj softverski deo u računaru. Dobra stvar što preko 90% računara podržava preko OBD konektora. Imaćete link ispod videa pa možete pogledati karakteristike tog uređaja. Također možete kupiti i laptop zajedno sa ovim uređajem sa svim instaliranim softverima koji nam služe za uklanjanje DPF-a, lambda sondi, EGR ventila, imobilizera, brisanje DTC greški, detaljnije nešto rađenje u mapama van ovih, da kažem, klasičnih programa. Sve to možete zajedno sa laptopom kupiti, imat ćete link ispod videa. I kako radimo s ovim softverom? Vrlo je prost za upotrebu. Biramo vozilo. Ovo je Ford. Znači izabiremo model. Izabiremo verziju motora. I gledamo koji je računar, znači moramo znati koji je to računar, da li je to SID 803, da li je to SID 803A. Sto kilovata, 136 konjskih snaga. I vidimo da podržava OBD2 konekciju i skidanje mapa. Znači idemo OK. Obavezno damo kontakt da bi mogli da pristupimo računaru. I imamo da iščitamo podatke o njemu. Ovdje nas opominje, znači dobro bi bilo da ako je posebno loši akumulator, da imamo neki stabilizator napona koji će svo vrijeme prilikom skidanja mapa i vraćanja mapa držati isti napon. I taj napon bilo bi poželjno da je preko 13. Ovaj uređaj podržava i nešto niži napon, znači 12 volti, ali opet poželjno je da bude iznad 13 volti i da bude konstantan. I vidimo osnovne podatke hardvera, softvera u vezi ovog računara. To možemo da sačuvamo pod nekim, da kažemo, ID i da sačuvamo na radnu površinu. Idemo iščitavanje tog softverskog dela sa računara. Znači to su te mape što mi kažemo računara. Opet nam prikazuje te delove, OK. Process to read, OK. I vidimo, to će trajati nekih skoro 3 minuta. Završili smo iščitavanje mapa i sad treba da sačuvamo mapu, sačuvat ćemo je na desktopu. Stavit ćemo originalna 2.0. I evo je ovdje originalna mapa. OK, i završili smo iščitavanje mape.
u ovom postupku, znači ne može ništa da se ošteti. Ovo je iščitavanje. Inače, ovaj uređaj je bezbedan i zbog toga što ima opciju recovery. Ako dođe do bilo kog zastoja u učitavanju mapa, mi ćemo ovu mapu sačuvati sa strane. Kad budemo ubacili drugu mapu, pošto je meni ovdje EGR ventil u redu, ajde mi ćemo ga ugasiti, pa ćemo na dijagnostici pratiti parametre pre gašenja, posle gašenja i kasnije ćemo vratiti ovu originalnu mapu. Ali kad ide učitavanje idemo sa writing, a kad došlo je do nekog problema, zastoja, nestalo je baterije na laptopu prilikom upisivanja ili je pao napon akumulatora, bilo šta što je moglo da poremeti upisivanje mapa u računar, pomoću ove opcije recovery može da se vrati u prethodno stanje. Evo još par da vidite, znači ogroman broj računara koje podržava sa OBD konekcijom mod prilikom pristupa. Da li je to, na primjer, ide Audi, često kod nas A4. Nebitno, može ovaj. Evo, OBD mod, znači to su Boschovi ME 7.5.5, EDC 16, Boschov EDC 1631, MED, EDC, PPD, Siemensov. Znači, izuzetan uređaj zato što ovdje, na primjer, ovaj boot, znači mora u boot modu da se iščita, to je SIMO 6.2, taj računar mora da se stavi na 100, da se otvori, ali i zato postoje šeme koje nam pokazuju kako da povežemo i kako da radimo. Znači, u ovom paketu ovog uređaja ima i dodatnih kablova za povezivanje na stolu. Znači, to su sve u narednom videu gdje ćemo da prikažemo povezivanje jednog računara na stolu. Znači, isto prosto. Samo na početku to deluje veoma komplikovano dok neko jednom ne uradi. Kad uradi vidi koliko je to jednostavno. S ovim smo završili i to je to. Koristit ćemo ove programe za obradu mapa. Evo sad gašenje EGR-a. Bitno je da se zna i termin checksum. Šta je checksum? Znači moramo provjeriti checksum pre upisivanja u računar. To je neki zbir i sama reč kaže checksum, provjera suma, provjera. Znači imaju neki određeni delovi u ovom softverskom delu računara, znači ovoj mapi što smo skinuli, koji moraju da daju određeni niz ili određeni zbir. Ako to nije u redu, može doći do problema u radu računara. To je fabrički napravljen taj checksum da bi se u slučaju nekog nestabilnog rada, poremećaja softvera, da bi mogao taj softver da nam kaže da nešto nije u redu sa računarom. To možemo uraditi i to ćemo pokazati kako se radi uz pomoću Titaniuma. Znači učitat ćemo ovu mapu u Titanium, provjeriti, samo da promijenimo jezik. I ovdje biramo originalnu mapu. Znači mi smo je sačuvali na desktopu, originalan 2.0. Evo je. I on pretražuje sve mape, našao je Siemens SID 803 i taj deo. Znači Ford Focus C-Max 2.0 TDC pronašao je. Znači prihvatimo to, accept driver, ovako, i to su neke mape što nama odmah prikaže i gdje možemo da vidimo da naštelujemo pritisak u turbini, jedan drugi, ovo je za ubrizgavanje povezano sa throttle position senzorom, throttle position znači sa onim ulaskom vazduha, pritisak goriva, znači to su neke gotove što je sam ovaj računar prepoznao mape i izbacio nam ovdje. U nekim verzijama ovoga Titaniuma ima mnogo više tih mapa. Checksum 90 i zeleno je. Sad kako da provjerimo checksum, verify checksum, i treba pronaći ovdje, znači su oznake motora, oznake računara. Nama je Siemens
da provjerimo da li je taj check sum correct. Za testiranje, znači pre nego što ugasimo softverski EGR ventil, koristit ćemo univerzalni dijagnostički uređaj, kažemo radi na Delphiju, na Virtu, Autocomu, ima Bluetooth konekciju, znači OBD kablom je spojen za vozilo i neka mala stvar meni mnogo znači što ima ovu kukicu za kačenje, tako da možemo zakačiti na neko mjesto i izaći van vozila. Znači bez neke bojaznosti da ćemo ga zgaziti ili da ga držimo u rukama, izuzetna odlika ovog uređaja. I idemo sad na provjeru znači EGR ventila, idemo na dijagnoza, idemo za motor i sistem motora, pošto je EGR sistem u tom sistem motora OBD dijagnoza, to je naš motor koji provjeravamo. Idemo na liste sa podacima i mogli smo da idemo i na, da se vratimo, izbor trenutnih vrijednosti. Evo da izabiramo EGR ventila. Ovo ćemo da isključimo. Apsolutni pritisak usisnu vodu, to je vezano za ovaj voltima, ide pritisak da bude, ovo je map senzor. I broj obrtaja, evo ovdje map senzor u voltima. No, tu je razliku povratnog pritiska, to nećemo. Evo ga, broj obrtaja. I startovat ćemo vozilo. Evo grafički prikaz. EGR ventil. Znači EGR ventil kad ubrzavamo, kad smo u ubrzanju, on mora da se zatvara. Pustimo, on se vraća, otvara pa se vraća. To je onaj pik kad imamo dosta azotnih oksida, kad treba da se maksimalno otvori, da se smanji temperatura u motoru. Evo vidimo kako se ponaša, znači kad smo povećali broj obrtaja. Znači vidimo da je pravilan radni ciklus EGR ventila. Apsolutni pritisak, znači on raste sa porastom, znači ovo je map senzor. Znači kad povećavamo broj obrtaja raste i pritisak, razlika pritisak usnog grana. Sad ćemo da vratimo, znači vidjeli smo koje mogućnosti, ovo je samo mali dio mogućnosti koje ovaj software daje, opet govorim uz ovaj uređaj, mnogo su velike razlike u elektronskim pločama, nije bitno izgled kućište, bitno je koja je elektronika unutra i šta može da uradi u ovom softwareu. Prošli put smo pokazivali Delphi, ovo je sad Virtual software, sad ćemo da ugasimo softverski EGR ventil, pa ćemo da prikažemo da vidimo EGR ventil radni ciklus njegov u tom slučaju. Sad je on otvoren 46%, evo, znači ide na 2% otvoren je kad idemo u ubrzanje. Šta nismo napomenuli, što je bitno za ovaj računar SID 803, da on u sebi sadrži i mikroprocesor i flash. Znači u ovom fajlu što smo skinuli postoje dva zasebna fajla koja se moraju gledati odvojeno. Znači jedan je iz flasha, drugi je iz mikroprocesora. Mi moramo promijeniti mape na mikroprocesoru. Naprimjer, evo tu su, znači uvijek možemo, kada obeležimo računar, da idemo na help, pomoć i operating instruction. I kad pogledamo, vidimo, znači ovo mikro, to je iz mikroprocesora i flash, znači jedan taj fajl, ovaj se sastoji od ova dva. I moramo ga razdvojiti da bi promijenili ovaj jedan fajl i onda na kraju ih spojiti. Znači evo kod reading, znači sam program daje te instrukcije. I kako se to radi? Pa i piše ovdje preko utility. Evo ga. Znači u dva različita fajla koristeći utility, znači dugme subtable. Evo ga, utility. I imamo ovdje da izaberemo familiju. Znači, ovaj postupak se odnosi samo na ove računare. Baš i zbog toga i karakterističan za ovaj
video, ovo je malo, da kažem, teži. Znači, prost je i ovaj postupak, ali je malo složeniji u odnosu na ovo čisto iščitavanje, prepravka i učitavanje. Znači, biramo tu familiju protokola, to je taj računar, split, znači da razdvojimo. I koji fajl, znači treba da obeležimo mape koje smo skinuli. I on nas pita, sa mikroprocesora, kako će da se zove? Stavit ćemo Microfor 2.0. Evo ga. I imamo ovdje piše save flash file. Stavit ćemo flash Ford 2.0. Znači to što je u flashu nećemo mijenjati, mijenjamo samo u mikroprocesoru. I kasnije ćemo isto pomoću ovoga samo ćemo koristiti ovo join, znači sastaviti ovu mapu i onu koju prepravimo od ovoga. Ovo nam sad ne treba. Znači idemo sad od ovih softvera. Znači vrlo je prost, sa ovim softverima je vrlo prosta prepravka te mape, gašenje EGR-a, gašenje DPF-a, ranije verzije ovih softvera i to je bitno naglasiti. Imali su problem, često su imali problem, da kad se prepravi neki deo motora ne funkcioniše baš najbolje. Ovo su neki novi softveri, i to je bitno da obratite pažnju, koji u 99% slučajeva pravilno menjaju mape. Znači mora se brati na više stvari pažnja. To je na uređaj koji koristite, elektronika koja je unutra. Znači uređaj s polja može biti potpuno isti, a elektronika da je razlika mnogo velika. Kao što uređaj za dijagnostiku. Bitna je ta elektronika unutra koja odrađuje posao, a kućište s polja je manje bitno. Sad izaberemo, znači Ford 803 i on nam daje da izaberemo mapu. Znači mi mijenjamo mapu Microfor 2.0. Evo, to je ta mapa. EGR found. Do you want to remove EGR? Ok. Pita nas gdje ćemo da sačuvamo i pod kojim nazivom tu mapu. Ja ću da je sačuvam Microfor 2.0 i samo ćemo staviti EGR off. I naglašava nam. Please don't forget fix the checksum. Znači molim vas nemojte zaboraviti da popravite checksum. S ovim smo programom završili. Na isti način se koriste i za lambda sonde i za DPF. Za DTC ćemo kasnije objasniti, malo se razlikuje, ali opet je u par klikova se rešava. Također ovaj EcoMap isto je dosta prost software, za Immobilizer također. Kad ih imate, vrlo lako se nauči, to su par klikova, nema neke velike nauke u korištenju ovih softvera. Šta treba da radimo? Da provjerimo checksum. Znači naša prepravljena mapa je Microfor 2.0 EGR off. On će sad probati da nađe originalnu mapu, ali neće moći da je nađe zato što je ovo modifikovano. Mi idemo Instruments, checksum, da potvrdimo checksum. Rekli smo naša je 90, to je ovaj Siemensov 5.5, znači Peugeot, Ford, Volvo, znači to je ta mapa. Da provjerimo da li je checksuma dobra. Evo ga, checksum incorrect. Znači treba da je popravimo. Kako to radimo? Jednostavno. Još jedan klik, correct the file. Znači modifikovan, ok, i sačuvamo taj ispod sad ovaj sljedeći tab. I to ćemo sačuvati kao Microfor, stavit ćemo samo checksum. I to je ta naša konačna mapa što se tiče mikroprocesora. Evo sad ćemo nju da izaberemo da vidimo da li je sad dobar checksum. Ovdje možemo da pišemo, evo ga, znači to je ta konačna što smo je. Da vidimo da li je dobar checksum. Checksum correct. Znači izvršili smo prepravku. I sad u ovom programu idemo ponovo na utility i idemo izaberemo koji računar, to je SID 803 i treba da ih spojimo. Znači spajamo, piše select microfile, znači file za mikroprocesor. Mi smo rekli, to je sad Microfor checksum, evo ga, to je taj. Znači to je taj iz mikroprocesora. I flash file, koji je to flash file? To je onaj prvi koji nismo ni mijenjali. Evo ga, flash Ford 2.0. Open. I pita nas gdje da rezultujući file, znači onaj što smo sastavili da ga sačuvamo. Mi ćemo staviti neka bude Ford EGR off checksum.
Evo ga. Ali, ajde provjerimo još jednom da li ova konačna sastavljena mapa u redu. Da li je checksum dobar od ove posljednje mape što smo radili. Trebalo bi da je sve u redu, ali provjerit ćemo. Znači ide na Ford Egerov checksum, to je ta. Pokušava da je nađe, neće je naći. Izađemo iz ovoga i idemo Instruments, checksum. Verify checksum. Idemo na 90 smo rekli. To je ta. Evo, u redu je. Znači ta sastavljena, samo ih sastavio te dve mape, znači koje zajedno učitava, posebno učitava. Znači on u ovo ima dva različita softvera, znači jedan je ovaj Microford C što smo napisali i prepravili Microford checksum, znači što smo završili checksum dobar, i drugi je FlashFord 2.0, znači vraća jednu i drugu. Znači jednu upisuje u mikroprocesor, drugu upisuje u flash na glavnom računaru. Znači to je taj računar. Idemo OK. On nam ovdje govori znači, kako se radi s ovim računarom, da nas uputi, da provjerimo da li smo to uradili, jesmo. I ovdje nam govori koliko su vrijednosti tih fajlova jednog i drugog. Idemo u writing. I pita nas koju mapu, to je Fordova Eger, znači Ford Egerov checksum, to je taj. Ja sam sad stavio punjač za akumulatore i on stabilizuje napon, držat će stabilnije i veći taj napon za svaki slučaj. Znači opet, bilo bi dobro da imamo stabilizator napona koji će da održava nekih 13 nešto 14 volti na akumulatoru dok vršimo bacivanje ovih mapa. Uspostavlja komunikaciju sa računarom, izbacuje nam podatke, to je to. Da li da idemo da upisujemo, OK. Pita nas da li smo potpuno sigurni jer bi mogli da onesposobimo računar. Jesmo, OK. OK. Sad on izbacuje da je trenutno motor nije u funkciji, izbacuje tu greške dok vrši učitavanje. Kad završi učitavanje, ovo može da traje i 7-8 minuta otprilike, zavisnosti od računara. To će kasnije da se ugasi po završetku učitavanja. Ovdje piše 48 minuta, ali nije toliko. Završili smo sa upisivanjem. Evo sada vidimo, znači lampica check. Lampica je ugašena, iz airbag je ugašena. Sad je u motoru učitana mapa sa ugašenim Egerom. Sad ćemo preći na dijagnostički uređaj, znači koristit ćemo taj dijagnostički uređaj i da provjerimo ponašanje Eger ventila sada. Zbog čega sam uzeo ovaj primjer? Baš zbog toga što je specifičan. Obično ovi računari koji su ovdje izdvojeni, koji imaju u sebi i flash i mikroprocesoru koji treba učitati file, mogu da prave problem. I SID 803A često pravi problem kod OBD2 programira ubacivanja mapa na glavni računar automobila. Znači često zna da pravi problem, ali kod ovih ostalih računara, kao što su, ne znam, to su obično Boschovi računari, sve ide perfektno, bez ikakvih problema, lako se vrši iščitavanje, učitavanje. Na primjer, SID 803A koji je novije generacije neće praviti problem. Lako će se i iščitati i učitati prepravljena mapa, dok ovaj 803A zna da pravi problem, ali može se učitati kod nekih verzija ovog motora. Šta je još bitno? Kod povezivanja na stolu bitni su kolekcija pinova, kako koji računar treba povezati. Pa imamo ovdje po markama automobila, a imamo i ovdje po vrsti računara. Pa na primjer Siemens SID 803, evo kako izgleda
njegova šema povezivanja. I kako se on povezuje, kad se otvori, on izgleda ovako. Ovo su dve slike ovdje, znači ovo je druga sa bočne strane. I tačno su naznačeni koji su pinovi zašto. Znači ovaj pin to je na 12 volti, ovdje ide masa. Imamo ove ovdje pinove. I evo ovdje gledano, znači ovaj dio je T1, T2, T3. I to je ista slika kao na ovome, samo ako bi zarotirali za 180 stepeni. I vidimo K-line, trebalo bi da bude pin, znači to je B4 za prenos podataka, ono što nama treba u komunikaciji sa ovim računarom. Znači sve imate instalirano, vaše je samo da radite. DTC. Znači to je greške kada je potrebno koristiti taj software, kada je potrebno ugasiti, kad imamo da nam svetli ček lampica, ali znamo da imamo neki problem koji nam ne utiče na rad automobila, ne možemo dobiti neku novu informaciju da nam nešto drugo nije u redu. Znači ta žuta lampica je upozoravajuća, znači može vidjeti automobil, ali bi trebalo otići i provjeriti šta nije najbolje, znači šta ne funkcioniše. I ovdje imamo sve te automobile, pa kad otvorimo Ford, na primjer, SID 8 Siemens 803, 803A. Učitamo originalnu tu mapu, ovdje ćemo dobiti, znači kad klikom na DTC izabrat ćemo ili deštiklirati šta da nam ne pokazuje, na primjer neku grešku za map senzor ili airbag ili nešto što znamo da postoji, ne utiče nam na rad automobila i možemo, taj map senzor ima više tih OBD grešaka. Mi možemo isključiti tu jednu da nam tu ne prikazuje, ali ako se slučajno pojavi neka druga, zasvjetliće lampice i mi ćemo biti upozoreni da nešto ne funkcioniše. Inače, kod prodaje automobila isključiti to nije u redu. Isključiti te greške da se ne prikazuju, da ne bi sljedeći vlasnici primetili neispravnost. Znači za to nije namenjeno. Idemo sad da provjerimo kako funkcioniše kada smo ubacili prepravljenu mapu. Evo vidimo sad iste one podatke kao od malo pre. EGR ventil radni ciklus na 2%, znači zatvoren je. Map senzor 211 volti, to je na ovom broju obrtaja. Evo podižemo broj obrtaja, raste sve, EGR ventil ostaje. Da vidimo grafičke podatke. Znači prvo je EGR ventil, map senzor, evo ga broj obrtaja i map senzor. Evo dajemo znači imamo, ali EGR ventil ostaje zatvoren. Isključili smo EGR ventil, nemamo grešku na instrument tabli, nemamo zato što računar jednostavno više ne gleda, ne prati te parametre, niti upoređuje sa tabelama koje se nalaze u memoriji računara. Znači on je non stop zatvoren. Kad radimo zatvaranje, gašenje EGR-a, obavezno treba staviti i pločicu da se zatvori taj protok povratnih gasova ako slučajno dođe do otvaranja i da ostane u otvorenom položaju taj EGR ventil. Ili ako radimo gašenje DPF-a softversko, onda treba saće ono iz DPF-a da se raseče DPF filter, da se izvadi saće, da se zatvori i onda tek tada će motor da radi kako treba. Nije ovo poželjno raditi, ali u našim uslovima jednostavno nemamo mi novca da kupimo novi DPF, novi EGR ventil, pa jednostavno naša ekonomija ne dozvoljava da popravimo ovo, nego mi pribjegavamo tome da gasimo softverski. Znači koristim za dijagnostiku uređaj univerzalni i za čipovanje, odnosno za menjanje mapa motora glavnog računara KES V2. Imaćete linkove kao ovim uređajima da vidite karakteristike, cene. Toliko u ovom videu od Auto Opreme, vidimo se naredni put. I naravno na kraju ne zaboravite jedan like ili subscribe. Podržite naš rad, mi ćemo vam se sigurno odužiti. Pozdrav od Delovi automobila.